eng mo te du le eng or o ta hian ti sol ka nei sorry sorry hi pot te de ang ke ma hi ka lo lang ve khang lang a chuanin soi thale ang allpcworld.com atangin bul tang kan soi thale ang he chu thian a lo in download shim ro se ta hian allpcworld.com ti la oma chuanin he ta hianin kan ti don ani sorry ni la walut allpcworld.com kan lu tanga okay ma kha chu lo bo de ro se do le a boi thak em mai ni khan re de ro se chuan ta hian film ra kha kan type to panga chuan a lo lang mai don ani hei search na hianin ta te hian a search na khan lo lang anga chuanin 11 hi a tha ka ti lo man a hreom ka tia 10 te po 11 hi thar hi man nuam ka ti lo chu wang chuan 10 ne mo 9 ne mo hi mangila du thu sam zo ka 10 ka kan tian chuanin 10 a hang kan lu ta a hnuai a hian kan sukanga download ti a hian kan lu don ni hei download ti a hian effect pack hi download thei lo ka ria chuanin download a hian 1 2 3 kha zip password kha ni mai ta kan download mek hai ke mani point ka internet hi tun tum chu ron muang de hleka ma kha zo zung thin kha nia muan de hleka wangin kan download thei ol sam mai lo chuanin a crack dan te kha eng tinge ni angi te ka crack ang ti kha whatsapp ta kha mi lo zot thina i akhanin a boi thak ve ni chu i whatsapp han in shil kha har sa theil du ka phone call ate khanin ni a har sa ve de ulak thina chuwang chuan tuna mi hingun takin lo enula crack dan kha karon soyanga chuanin he te na nia 9 ngoro kan back le lok nge 9 jok hin lo man du takin 2022 hi ka download te lang download ta kan ti lenga chuan ta hina crack na kharon tel ngal vek don ni hei ta hina noi click here hei ti lenga hei noi hi in download ngal hi in mu thei mayam hei noi te hi crasherin ka ko na hi a hianin in download anga chuanin download ti kha aron in aron kal ngal zur mai do internet ta chak phei chuan hei 282 MB le 337 MB chawania alian lo te takte ni a chuwang chuan hi a fak ka fak khop mai ke chuanin ma sengin thil tak engemaw han khoi don kha chuanin Adobe Premiere Pro te khatiang CC ho te le EDS ho te kha chu du thu samani kha chu in thei chuanin in zir thawanga mun takin in zir thawanga khami tluk kha chu om chuang lo ti kha karon soi hrim du boka chuanin download hi zo phot lo chuanin ti ngei na unbox si lova download ta zo ma in nge ni kha in zo na dang le kha lo thei hil to hloma a chunga khan editing a khanin I split screen ang chi kha antenna screen pakhata lelam lang tur ang chi khati ang kha ati ve theiam ti te kha zo na kha oma ati thei ve kha a chung khanang mani point lo hai ve chin hrim ula te khan ti pop bula software kha tin chemai don big lawa ti pop mai hian na thamai ka de ke po khoi ama zirna ka nei chuang lawa tian ka en chopa chuanin sap ho tutorial te chang chon ka en ve tho boka chuan mizo tutorial te po ka en tho ma se video lampang hi tutorial hi tamlo em mizo tong hian mu tur tamlowa chuwang chuanin tian karon ti top mai ni a ka soi to atira ka soi to ang khanin athiam ber le a thaber a hreber ka nilawa ma sengin midangin an tangkai pui thei hlau takin ti thil thuwa khania chuan hei 9.6 hi aron download zota a 9.6 hi a download zowa tlamai kon pot phenge chuan hei kan extract don ani extract kan tianga hei chung halo om ta ni hei setup zo khan da chung a hen crack om ta chuan crack hingun takin hei readme om ta ni hei masabera chuan order ser kha in close anga chuanin hei hi run administrator a in ti ang hetlaya fixer ti himo chuan select some typing number of the corresponding engman tola noi lom pang chu aron englo dan kha ron soi to mai ta ni aron kal le zel dan kha chu wang chuan hei hi
ngun takin in chiaranga i thil re re engkima ani vek read me om chon read me a hian a in ziak tlang pui thina ziak lo hi chu om vak lo thina chu zo hemi ki in follow mai anga in ti thei chuanin adik mai don ani chuanin ta hianin hemi filmora 9b ka chuanin 9b crack na chuanin he read me hi ka chiara zo to ta tuna chuan he hi a crack na khan ta ni fixer ti hi he hi in right click anga run administrator ti hian in tianga ma sengin hemi in ti lai hianin wondercell filmora kha in close vekang chuan khami kha in close vek chuanin adik thei don ni chuanin an in crack ngal mai don ta ol sam lutuk chu 9 jok crack dan kha ni ta ni chuanin ten jok hi la download zo lova ten jok hi he la kal meka downloader than ka man lo wang hianin hi tlemina muang deuh leka kha 9 crack dan chu ni mai ta 9 jok po hi mang ulangin engma dang lam tak tak a om em than lo a in ang deuh vek hi a man dana khamo a that na te kha zong kha 9 chin ai chuan a zia to khop mai music video po han rem ve nok duila a ma a hetia kala entina heta hin lo en chin taila ama a kala tol pul ang chi kha entina helo ta se po da le green jok hilang entina heta hin da taila ama heta version malam 780 chovel ang zon heta kan da chi hen ta hin avazom ngal ani ten ava in zom ngal vek ta chu wang chon a boi thak to music video te han siam du khanin e ap moi phun mil tur khan te tak te han po don khanin akal ve thei to lo ta ma se tu na 9 china hi chuanin ati thei vek to ta ti hian a hnuai chunga te khanin ada vek thei to ta he hnuai chunga he hetlam pangai hi 1 2 3 in pek chho hi mo ti hianin in da kop vek anga du le ti hian in da thu anga ti hian play phei khanin kal vek thei ta ni chuan khatiang kha hei all samte khan ati ve thei to ta chuanin entina headline khai lo bada ta tlai hi all ta ni headline jong hi all lo ni ta hemi all a tak khan in click anga delete in me khan ava in zom mai da kha all sam vele ta ta hian premiere ate pon effect ta hemi hi in thiam chuanin premiere po in tan a har sa to lawang editing software dang po har sa to long ma se i hemi big a chuanin i effects te khatiang kan tiang chi khi element te transition po he tam tak ron chom hal ta kan duang ang tur khanin ten china 9 hawa po khoya po ni se ron chom vek to ta ni chuan title po he siam sa kha tam tak om ta hetia ang hi Premiere Pro a chuan a hran pa version kha ngai ta ni leite ngai ta chuan free version te version ngai ta khatiang chi kha ani ta chuan hi wondercell ka fak le na chu ni ta ni chuan he split screen te po he hemi ang top po hian tu chuan ati theya ma sengin heta ti don hianin hemi milakha da lu kha ngai ta ni anmas ni siam sa hi man don chuanin a buai thak lo to music video anga phei chuan a mui phun kha ti mil kha har lu tuk ta chu wang chuan mania then mai kha ol sam ta ni mania then dan khana kina kan soyanga chuanin hei kan delete le ang ti khan thone ta media kan kalanga ten kha lo download zo to ni hi so folder a kan tianga chuanin extend jok hi kan extract le ang password kha 1 2 3 ai nang vek ang password kha chu in extract don khanin 1 2 3 vek kha chu in zia vek kha azia khachiar un lukulia chuan ta po hian hei setup hi lo om ta chunga read me om ta ni read me kan install zo replace all file in program directory use firewall block the program online license check or block the following the host hi aron in block ngai ta ni tun ma chuanin filmora kan man tir chuanin host hi englo tangin command prompt tangin a hran pa va block ngai ta ni ma se tuna chuan crack file aron chuak to all sam takin kan mang thei to ani ti kha karon soitel hrim bokanga ka tong rang lu tukem tong rang lu tuk lo ram tura in ngai la chuanin ta hianin extend kha crack kha hemi crack ho zong hi .dll file ho hi a vai hian tian intrude chobo pang emo pakat in click nga control a in meta control a in me khan select all ti na ni ta chon in select all zo che khanin right click nga copy emo control c emo in meta nga control c emo copy kha in tiang de khanin
hemi hi install na file a khanin in va paste don ta ni chuan start menu a khanin kalanga ti hian an dik theiam ka chiang cherawa Wondershare Filmora chuanin hei ta hianin in right click anga ta hianin Windows 7 in man chuanin C drive in va kalanga te na chuanin open file location hemi Wondershare kha hei in right click khanin start menu tang khanin open file location omanga heta point va paste ani lo pon C drive a hianin lutanga chuanin program files a khanin 86x a khanin lutanga chuanin ta hianin program file samo Wondershare heta hi Wondershare rom tani ngaro ka sei thaleang bultangin C drive file kalanga chuanin program files alo omanga program files a khanin tenin kalanga chuanin a hnuai hian Wondershare Filmora khalom tani hnuai bera khane mo khoya molai khan alo omanga in computer a khanin chuanin in honganga hei hian heta tak hianin hemi a enga folder ho hi zon in click lo nga asir all a hian in click anga chuan ta hianin control V in va met topang emo ta in right click copy paste a khan in paste topanga chuan in replace ngai ni chuan in replace pop anga chuan ma se hemi in ti lai khanin Filmora kha in close vector ni application a kha chuanin chu tu jong chu crack khan ta ni 10 crack dan le 9 crack dan nei nang lawa 9 na chuanin run administrator a top khan crack file kha in ti top ta te na chuan .dll file kha mana wangin hei hi C drive a khan program file sa Wondershare Filmora folder a khanin in va paste to panga kha crack dan chu ni crack dan khe chiang lo khatam takin oma zona kan dong na sa a ke mani to kha crack dan chu ni ta ni chuanin voin ni tan bik chuanin clip kha kan en le ang ati dan kha video file hi video na hi en chinang tian hei lo ni ta se chuanin hei po lo ni le ta se hei hi chuan ti hian lo ta ni hei hi tlai chin lo du chuan hi a che na hi om ngal mai ta kan chepa a hmalam zong ka pai du a ka select ka va click kewa delete ani ta tlai chin chau hi ka lo du ta ni chuanin ka click le a kana hnung lam zong ka select le ka delete le ta chuan hei hi achunga ka da chho ta ni a hian chuanin khi achunga om zok zok hi ron lang ta hei a hnuai zok thretia mem hei a hnuai zok khan ta achung zok a ron lang chiang ta ni chuan ta chi hianin achung zok hi kan select ta ni chuanin ta hianin kan va click ta chuan hei heta hi kan hmu theiam he tlai te hi crop na lemte hi khar sar ka da na lai te hi hei kan click anga chuanin ti hian ron lang ta ni ta chian kan split du ta ni a screen half le lama hianin thil dang lang se le lama thil dang lang se mo chung lam hnuai lam ang zong pona thei vek ta chuanin ta hianin ratio hi kan thlak don ta ni ratio hi hei ka click chet kein hmu le theiam ratio hianin customer kan da ang customer kan da to chuanin kan du lam zong zong in hei ti hian kan potson ga kan crop thei to ni chuan ma se khar sara kha ki khiti om lai takhian hetei da chuan I choice on don hetei da chuanin khi khar sar khi tikhian kha film khorto in tianga chuanin ta hianin hetami mi pa anglo a thu zo ka hi da lang don chin tai la chuan tain kan okay me ang hi tikhian om ta ni tikhian ron lang ta hi veilama kan choi phayang emo dinglama om se kan du chuan dinglama veilama om se kan du chuan veilama tikhan kan du na lam lama kan da to nga chuanin hei a hnuai zok hi la lang full ta ni a hnuai zok hi la lang full la chuanin ta po hianin a hnuai zok kan select ta ni a chung zok kan select lai chuanin hei a chung zok hi lang mai ta a hnuai zok kan select chuanin a hnuai zok kan select chuan a lang ta chuanin crop na kha kan tilenga te na ron lang le a chuan ta hen customer kan tile ang kan thre chiang em tlai kha customer mo chuanin alai tak hen mi pano panglo lang lai tak hi kan lak du lai khalun ta se ti hian hol sam deuh khana crop thei to ta or kan sel lok ngai hi chuanin crop a hang kan ti ta ni heta po hianin
hemi screen hi ngoro lo in ti jok ang he soitlang lo long customer kan tianga chuanin tian alaya kan pheyanga tian kan tilenga hei chu kan du tiat tiat he mani idea chu ti za chu ti tiat tur chu ni e ti om lo khovel puma i du tiat tiat e mang thei te khian patni in lo lang ta ni he a crop size a hin ang lo ta he in tiat thei ang ber hian ni se alaya in thren ve se chon amoi du big ta kan video kha chuanin kha song kha a crop le ti vel kha ni mai ta he po hi customer lo om ta he ti hian tu toin kan la ti thei ta custom lo wa hian kan danga 16 a hianin ti hian lo om ta ni ti ra khan he original khan ta ni customer om lo original khan ta ni he kan choi phei to wang han a che to ta ten kan dangi le me nga he ti hian va ol sam tak em te ra o chuanin hei hi a crop rim a ai mo a po tet po le na kha thei ve vek ta hei ti hian ni hian crop a khan han kal kher po ngai to la screen ai han click top khan hei ti hian kilte a poi da thei ti hian a noi jok po kha ten screen atang hai han select mai thei ta hei ti hian chon video dang po ala om trau thei ta thian i du sat khai rem lu to mai don ni kha a split screen dan chu ni mai ta i ma seng kha chu mani idea tu na hianin chu tiang chon tira u chu tiang chon a moi du a emoti kha ani thailo in footage zirte i nang mani du dan in idea kha a poi mo ber chu ni mai a bak dang om lo chuan hei hi chu hei customer om lo wang khan ti khian alian rol ate rol mo teng khan om ta customer in da chuan in du lai kha in ba crop mi a thei ta all some sin o ti khanin chuan in transition bi ka kha hei tam tak oma hei in download nu khanin hi ka download zo vek to ni he now in line download lo khom thina tiang in click khan in download maya te khan hei dissolve te kan lo mang chinanga de han te khan om thei ta ni wan try em ti chuanin zo na dang le kha lo omem o hemi lo bi ka kha effects te po du chuan a pek theya chuanin ngoro he kan pai leng video dang ka ron da lut leng o video da lu da na kha he ta tang po hianin ten a da lu thei tho ni du chuanin a jack lu thei tho ta ta tang pon he ten awa zon thei tho ta office kong te hi an chinang o tia ti khanin hei ta hena ron lu ta hemi hi in choi thlanga an waya te khan du in da lu to mai don ni chuanin khatilo po khanin drive kha in honganga in computer chunga drive kha chuanin peniala exam lai hi ti chinang o hei hi tian in select ta tian in vada top ta in choi phei in thla topa hana tok mai ta ni kha da lu dan le ti vel khan mai ta chon video dang in da du le pon ma se video dang in da lu don khanin internan ta hian video dang ka lo da lu le don ta jol boy zai te da lu chinang a zol boy zai kha ka ron choi phei ta ten ka da top ta ni ka da top chi khanin hei video kha akhar sar ka da na zir khanin headline kar la ka khan ka da wang khanin ka fa da na like khar sar ka da na like piang a khanin video lu wang khan i video ma sa ka ti bung thei ta ni ati bung ta he tain he thil dang ron lan nuwa he ta no pangte hi ron lang le ta om zia chu khar sar ka da na la ya video ka jack lu awangin awati bung ta ni kha khoi ange ka video kham te to pa lo om dei sia kha buai thak lu tuk ta thil dang khoi thui to phei chuanin a buai thak thin ta chuwang chuanin tilo khanin i akhar sara hi heta video top na inda du na lai emo kholai mo khan inda anga chuanin ten inject in wat da lu topanga chuan hei tlai all ta all om kha chuan delete kan meta kan te kha kan delete mai ta te khan kha ni ta ni chuanin
hei hi ta hian engemaw chen hi a khoi ve theia hei in double click top ta ning click a kha in double click top ta chuan he chunga hi color ti om hin moem color hei color grading te khat chet ei khoi ve thei ta chuanin heta tang point ati thei thawa tarang pa ti thei thawa temperature te tin tang chi te kha khoi ve vek thei ta ma se advance sign in kalanga advance sign kal chia chuan heta dinglam chunglam pang dinglama hianin chungnam pang dinglama hi advance adjust ti om tani adjust a hianin in kal lenga chuanin in video khoi du la ya kha hianin ven tani hei ta tang hena play chin vek thei bok ta chuanin hei white balance hi khoi thei bok ta hei auto top pona da thei ta auto in da china khi ron eng phut ta ni auto a chuanin de deuh phut ta a moi lo deuh khatia ke chuan temperature hen hei a blue deuh lam lek lek hei cinematic deuh te pon in du chuanin in da ve thei he ta tang hen chete te khoi ve thei a tha ve re ul tuk antinan in footage kha duain antinan i alo eng hlui te ni kha chuanin ti hian khi ni adang lam ve na khi kan muthia mem ti hian hi poi ke po ka duai na alo eng lo deuh hleka chuanin 3D lut te po hi om ve vek ta he tu kha thlan ve thei da ma sei chu ati te hlei luya ka mangwa ngai lo sum sum khi tiang chi te po hena da thei ta ni yang te po hi le lama kan video sirin khi tiang chi black and white ang chi te po khi hi aman na hi om ve a in me riau hi om ve thina chu wang chuanin kha a tha ve mai ka te ron soi ve le shim chuan color hi exposure te po antinan in thalak kha alo brand na sat du tuk chuan hei tiang vel ten lo eng ta se heta exposure tang khan a pai ve thei ta brightness te point pai anga in du le in ti eng dewanga alo thim deuh khup ani point in ti eng anga enga mo chen ka hei contrast te brightness te hei ve nice te po photoshop kan manang thin kha om ve thap ani hei light om le ta hnuai a hian light a hian highlight hianin hei vun rong khi kan thethia mem ati glow ve ni cho moi vel tuk ti chuan ma se ron noise vak to don kan po na sat lu tuk chuanin on chuan hemi po hi dim te in film khur deuh in kan tianga chuanin hei a tam mai a sir ron dum kwa lang chi te mo khi tu chuan ti ve thei vek hei size te po thlan theia khi hianin fade deuh pona da ve theia exposure hi alai zong khi exposure ron pe ni khi ti hian kha heta tang hianin a khoi ve vek theia a tangkai khop mai a travel tuk ati dan kha ka soi thaleng ve ka chia in double click anga chuan color in kala chunga khan color om kha chuanin heta hian ton te po hei 3D lut te po thak ngal vek thei ta ati ve vek thei ta white balance te po khoi ngel ngal thei ta temperature ang chi atang khan ma se heta tang ai hianin advance a in kala advance a hian chuan advance a hianin adjust om ta ni chuan adjust atanga in vati khanin khoi tur hi tam em hei hetlai thla hi ni vek in du lai kha in va thak to mai don ani ti khanin a tha in ti ang te a moi in ti ang te khan in khoi chuak ang chu zong chu ni mai chuan present cha hian hei om sa vek bok ta du lai chuan antinan hei hi kalo khoi ta ni vai khat che ka soi le anga bo bona satan hei kalo khoi ta a pol deuh hen kalo da ta ni pol ve deuh hlek hianin khi ka du dan ta kalo ni ta clip than kha abung nuai to si a hemi clip chau kha ani don si a ti mayang hemi clip chau kha ka khoi don si a antinan ta hen lo bung ta se ta po lo bung ta se ta po lo bung ta se tian lo om ta ni hemi clip chau kha ka khoi ta tu na mi adjustment a khanin hemi clip chau kha a white balance kha ka va khoi ta sia chon adot le a khanin ngoro he thi kan ti eng dei thinang kan hria than theinan chuanin adot le hi khi alo pol ta sia ni heta eng sia heta pol sia a eng jok lama kha hemi eng de uzok hi ka du sia chu wang chuanin khati ang chia farem chua le thlep a clip dot a tam clip tam takha in tlar phei to sia khoi fek kha a pei om to si lo ta ni chu wang chuanin ti dan ka soyang ta hianin hemi kha kan khoi lai kha ni ta te ro chuan ta hianin save present sa hian save as
preset save as preset ti hi in save anga hey my preset 1 ti na ram ta hian in du i rename mayang rename lo pona ti thei thowa test tiang test kan tiang okay kan tiang chuan tai kan okay lenga chuanin ta hian lo eng phu ta tai na pol ta ni eng zok kha kan du wang khan he kan double click lenga advance kan kalanga chuanin ta hian hei all presets ti hin mem all presets ti hianin customer kan kalang all presets atangin customer chuan hei test ti khalom ta ni hei kan double click to panga ki aron man ngal ki kan muthia mem control ti hian hemi test ti kha kan siam lai khalon ta ni clip ma sa che kan siam na kha ti hian ain ang chia che in ti khanin a preset kha aron kal to ta ni chumo kha ti khanin hemi dot le po kan ti du chuanin kan double click to panga advance kan kalanga chuanin all presets ti lo omanga customer kan lut lenga chuanin ti khan ti don ta ni awan try ti em ti nge kan bai sei chuan in okay zel menga ti khan a dot le kha chu aron kal thajung sung to mai don ani chuanin text edit dan vel kha ma khan kan soi to kherlo mai don nge ni text kha chu he tai title ti oma achunga hi title ti kha kan hmem title atang khanin in pot thlanga in du na rai in dang hi du len pot seng du len pot toy lang rei sen du chuan ti pheyanga kha chu mani thu chuanin in double click lenga hi po hi advance sign kal leang double click a advance kal zel khane mai chuan khi a font color khi a var ta lang chiang lo ta ni heta sir ve lampanga hi color ti rom ta ni color a khianin in du rong kha in vathlang heta hianin in du rong alo om kim lo pal ani chuanin hei more po om ta ni more tang khianin hei a engte a tloi ma tap de hlek zok in lo om ta a eng hi ka thlang chinang hei ti khianin lo om ta ni chuan heta hianin ki font size a khi chunga khi om ta hian hi za som nga thleng khi limit ani ta ni za som nga khi limit ania chuanin hi in select a ti khian lo om ta ni chuanin color noi khan opacity om ta khi fialo ruai ai dai do chuan hei to nang la ya mani channel mingte screen a fialo ruai da nang chi kha hi opacity hi input nia manga ti khian langreng turein du chuanin in video tluan khan a text a khain pot phenga chu long chu ni mai ti khian om thei ta chuanin text border om ta ni border khi he align text box te hi align click lo ta I click anga si border khi a blue in ron pesa ta a blue khi a black in ka thlak anga hi ron black ta ni chuan a border a po khi he fialo deuh hlekin du chuan khi ti khian opacity zel tang khan chuan a blur deuh in du panin pot phei menga blur deuh pona theya chuan text shadow om le ta si shadow hi pol khi ron kalkin mem a pol khi a dum bok in mo kan thak lenga ti hian an lang chiang lang fia ta kok mai ni taro chuan opacity atang hianin in tilang fia lo le deuh in du le in ti blur lenga ti hian chan chu shadow hi alan kuk hianin engma chen ai chuan amoi lo ve a ti nok ve ni chete in lo fade ve re se chang hi chuan amoi chang te po om ve a tiang khan kan thil khoi lai kan vada na tura zir khanin thil kha chuanin hemi thuzia ka hi chu in du na lai in choi ko lang a lian in ti chuan heta sir tang khian a kil a corner tang zel khian a kil tang khian in potang ai ti khian a te ta de khan chuan a font sa hi a thil in zia ka hi a in ziak bichil lutuk in ti point he a chunga hi kan mu thei ma chunga khan a chunga hi ta hi hei in ti tam chau chuanin azia ka khi khat ta phat mai ni mo chuan in chip turein du chuanin in minus lenga chu zong chu na mai photoshop a in khoi thin ang tho kha ni chu mo wata te po in ang vek ka diang chi ho kha ni mai chuanin hemi noya hianin thu ziak dang hen na hi pani lo ni ta se sorry hi line ang in lo am ta se khi in khat ta na khi in khat kan in nai do hlaka kan du chuanin kan minus le mayanga minus zonga kal khanin ai nai chho tel ta ti lu tuk chuan in bo thu a hial don ani ma seng in khi tiang chi te po khi
eng mo chela chon moi chang om ve ni chu kan thil design do zir khanin kan thil siam do zir khanin moi chang om ve tho chu wang chuanin khi khi kan du dan dan ni selangin tinan tuna chuanin maina stand in ka ta chinang okay aron khat le ta ni ha kha a text ti vel kwal dan kha ni mai ta chuan at noi in okay to panga ti khan text kha lo om ta ni chuanin hei hi transition kha pek vele thei tho ta hei dissolve te tian hemi zok ai chuan an hnuai hi khoi tel dissolve man hian a khoi tel lo aron lan dana kha kan hmu thiam em song kha ni mai hemi text bi ka chuanin hetlai ate po transition kha kan da chuan heng te poilo da du taila then a black atang ron kal sin se aron lan dana kha kan hmu em kha tiang chi kha transition chu ni mai hei chu kan threvek ang kan vai in transition man chiam hi a thul ber lo ein me riau hi om ve a in me lo lutuk lai ate han da kha om ve thei boka ta po hianin antinan si na in thak don khanin thil sang hlok ani chuanin han je ze upoi apoi mi alawa ma sengin khatiang ani lem lo chuanin man vak hi atul lem lawa engemaw thil kan thup du emo han eng lo du kan nei ni chuan thudang ni se chuwang chuan transition ni chu mang tam lo hi ke chuan ka suggest bera ron kal pop se amoi ka ti ber ti chuanin soi mai kan la nei ama kan ti to a khan tutorial ma sa khanin engemaw chan chu kan soi to thowa hemi bi ka hi chuanin split screen le a crack dana kha kanon ti deuh bi khania element te po hi hei tia pol om ke la in download lo tin an ta khen ke gang internet connection in nei chuan ke la in download mai ta ki du to ke man the he free vek o ke aron langa khin muem tiang the te ki heng hi a chom treu mai hei in du le power point nei the an du le thla te point nei the a hi kan la chinang e hi ta hen ti chinang hianin chuan hi ta hin click top khanin hian om vele thei ta ni du na la ya in dang hi chu chu hau te khania thil hau mai no pang thil eng mo in siam du thil in siam du chuan nam han ve thei ti chau ni hei error te po om ve veka error te pon kat khoi lai te po rong ko thlap om takania ma se tu nei chuanin life ani wang hianin arem che lo dewa tum lo deu in voin chu in rin ni te lo ni voka office te kan chola ka ron live thut maya soi mai ka nei em ka hrelo wa zo na kha at eng lo te nuai lu tu ka then khat ka chu kan in hril fia an ti thei ta ni khan ka hria ma se a khrek dan ber kha poimo lai chu ni ka khrek thei lo chu ti khati emo ka harasat na ka nei ti ang chi kha tam tak kha phone call le whatsapp a khan min ron zo thina wangin tuna po hemi hi ka ron siam kha ni a ti hianin kanin chang kim tura ngai langin video tir lama khan na khrek dan om nu lama lo en chau te nom takin 9 le 10 kha khrek dana om 11 ka chu lo mang lo phot mai ro 11 kha man na hre om ka ti atang chu te mo nuam lo de om ko soi thiam lo man nuam lo de kha oma chu wang chuanin 11 kha ka fak vak lova 10 mo 9 mo kha in download mai anga allpcworld.com atang khanin chuanin tarang khanin a download thei vekani a crack na pom hal vek a crack version kha google pa ngai google drive no sorry in google satli aringot khan in khoi sai ta moi lu tanga ta kha chuan a setup file chau in langa crack file tel don si lawa chuwang chuan allpcworld.com ti atang hianin in langa dule description a hianin hemi zo vele hianin a download na link hi ngor koron da don ya 9 le 10 hi a download link koron da nga chuanin tatang chuan in lo download mai don ya chuan all samang ti chuanin ta khanin a crack file te po om vekanga all samte in download thei to don ani fan tha don em chuwang chuanin khongai takin kan channel te min lo subscribe sak zel ulangin kan tu min lo lut sak ula kan tu ani tuna khan ngor hi kalo en mi lawa sorry lutuk
lo ma fan ai kha watermark watermark omin engtin nge ka download ang watermark om login ti turan ni karinga o chu tak chu crack kan soi chi kha eng version nge i man ti kha poimo a i version man azrin a crack dana kha dang lamani heta hian kan en leng o kan download na hianin kan choi lu tangi o download ta hian crack kha hei te na nia hei hi nai na nia te na chuan ten crack dan chu hei ngor tain crack file a crack folder kha ni lutanga hei .dll file ti ho zong hi avai hianin i select pop menga tian control a met topanga chuan control c emo right click a copy emo hai tianga chuanin i c drive file lutanga program file sa chuanin hết mi iti lai hianin i wondercell film ra khai close vekang te ni man chuan version 10 ni man chuan hei version 10 mangtan chuan wondercell ti folder lo omanga film ra chuan hei folder khan ta ni chuan ta chi hian ik paste to pang chuan i paste anga ein crack ngal vekang chuanin watermark om to lawang chu te na chuanin kha te na lo ni ta a back le mang chuan nai na khan nai ni lo mang nai le ten hi dang lam tam lo mà sẽ anh em achom kha i khami transition te khatiang te tiang chi khatlem dang lama om ve dewa ain that lei ve deuh te ni mai amo i content ta khai nang lo dewa chuanin nai na po crack ka khan crack tia khani lut zelanga read me po khana ti da nin siak renga chuanin ta hianin i right click anga chuanin run administrator a hiani tiang nai na chuan hei hi 9 te na chuanin .dll file ho zong kha c drive a wondercell film ra folder ava paste top khanit mai ta nai na chuan run administrator hi iti ang chuti chuanin ain crack anga watermark alang to lawang chiang te ro ti khan ka soi fia tok chuan ka ria a fia lo palem ka hrelawa a fia tura nga yang ti khan a crack dan chu ni mai ta crack don ta ni chumo anom don em thì khanin soi mai le soi diklo te kalo nei mai thaya soi sual pal ang chi kha khatiang omni chuanin min lo ngai dam ulangin min lo zot le chel ulangin e comment lama te po khana zo vek thaya chuan karon chang zel mai chewa kaman hun huna ma sengin zo rual la ron chan khachu a om thei bik lo ti mai ang man lai lo mu rem chan te kha ngai ve ta chu om dan chu ni a lo ma fan ai ti khanin ilo muem crack dan kha du le video kha lo en le la ilo keu le anga ti chuanin a hriat mai tura ka ngai i mu thei mai tura ka ngai iti dik thei ngei ka bei sei ani chuanin hemi zo vel hianin kan du tok don anga a download link ka kha lo ma fa na emo midang po ni selangin in download na kha ni china ka soi to ang khanin in lo google in zon top khanin eng site ta mo in try lu chewa a setup file chau in download ta a crack file tel si lawa chuwang chon in setup ringot khanin in export huna khan watermark kharon lang takul mai ta kha watermark om lo turin a crack na kha in download telangai ta chuwang chuanin 9 le 10 na kha 11 kha chu man ri lo kha apoi lo khati kha ke ma chuanin adang lamna om em lo 9 po tha a 10 po tha thowa ati ve thei veka a export quality a in ang veka antinan 4k te kan du te ni lem lo phai chuan 5k te chu le export thei mi lo ta chuwa ma se khatiang kha chu kan du lo tlang tura ka nga ya kan mo lo tlang tura ka nga ya chuanin he tain kan nu lo kal den na kan vai liam lo kan ni chuanin a download link chu ko ron da nga 9 le te na kha in lo download churanga ma sengin tuna hianin ngor sorry het sala ava mak download non on mai
post te ang kan se lang hi 9 zok ani mo 9 zok hi karon da don ya mi zo ve hian in karon da nga lang chonin lo chang mai don ya tin mai ang chuan ol sam zok in ka ria tuna han da ngal mai ka tu ma tlem boi thak do le ko oma kan safety klawang ti ka hlaw do selling hi kal dik lo chuanin boi thak ve thina chuanin tikhanin hei achung ber hen 11 a oma 11 hi 2022 ania mani khan kamang china mana nuam ka tilawa chuwang chon nai ne mote na mo kha hi mang top mai ra u a thaber ke pun kamang tho ma se hi kamang reng lawa hi thil tak tak khoi nan chuan Premiere Pro kha hi ka fak pera kai chuanin ids se po tam tak chuan an manga a thalu tuk thowa hi mani man thiam hi poimo ani mai chuwang chuanin hi thil entiran thon thu te in lo chiar ve du a emo khati ang chi in ti du ni chuanin filmora thluk om lo ti kha hi karon soi ni selangin export hun chung rei lawa computer chak vak lawa po a man theya computer thapui pui lo nei thei kher lo po in a man ve thei lu tu ka ni ti kha karon soi non le shrimani ole in zawai chung alom thu ka soya khong itakin min lo share sak ve le ulangin mamo tak tak ten om ve theya ti thil thuwa thiamang to kin karon soi fia zo bel te mo engemo har sat na big reu kan nei ni chuanin video dang te kan siam le don ya chuanin